Uba H Staline Diengdoh SDO Belashong That Jongkaranico Civil Subdivision mentakas ngi ka khadatri uya yong araja R4R uleyo ban play perda ya annual sports meet araja R4R balai ngi Jongkarembang Secondary School Maujesim bala penlong hapo kamadan Jonggashnong Mausep Southwest Khasil District. Hakane ka annual sports meet araja R4R nakaliang jong kinong hikai kiliyo ban pia haki South Ligi kenhun kata ka Blue House ka Green House ka Red House bat ka Yellow House. Badda ka jinge shim mentashit rem jongki khynnah skul kala long shisha ka jinge le ka ba ipu iping shua pa ki khynnah skul kin yo ban pen i bat pendep ya ka match pass ukong san ule yo ban kin tiu ya kala ma jong ka skul kum kadak ban play ya ka annual sports meets araja R4R balai sngi harangat ka jing ya sendan lang jongki nong hikai ya ka jinge lang lapan ya da babu SP Marwen ka jing kren priang soba na u H lengdo harangat ka jingodan lang jongki param no hikai bat kumjuru ki kimi ki pa jongki khynnah skul Ni apa ni pe? Wan orang baru ni skul ni mentoi skul ni nam yo kam ni nam yo jam ni yo kam sorkan dai em. Da fitre ya kan do kono don kam lagi start ni kismi. Ni mla syo man su em mi ko juk ko bala ki pos nam spas nam man swa. Kadi ka juk ko bala ya chijrong ki liang baro. Ha ka por skul mangi ta ka komputer ni padi itep kali na ni ga yong. Ha ka juk menta ki hap yu blang re ki nang male komputer. Kadi ka juk do ga start. Kadi ka juk do ga shitom. Kalau bawa kawai ke pekongsan kalau bakom ke khynnah skul don ke disiplin don ke buram don ke apa bicara kai un pej ini sini tentang benda dia mau kurat ke khynnah skul dia kidang lembut dia nongi kairu dia tu dah kumtung khon ni lembut haga por beli skul mengi nei iu nongi kai lakum no arpho phot wikyar nomor bayo lo ngiat tu khon ni ngiting buram hadu kata-kata ya nongi kai dengan kejuk kemuntah lakam Lalu dia caya lebih tujuh di kena skul ni, kena sanksiong ni, kena kata kata kejuk long tu mesti. Tiga ayat mengaku apa orang tiga long kom kena maintain je disiplin kejong pe. Ke disiplin kejong pe kerja orang. Ubreu dan dikabreu pada disiplin kita kilong kejong. Kelam ke disiplin kita mula. Ni juga hikai berbuat habela PT match pass kereta. Kilong hikai kejong berbuat disiplin. Disiplin kadai ke jinglong kadai ke wei lagi jinglong ka wei lagi subjek ke bakongsan ke bapi ke khynnah skul film kan competition kadai ke baar ke bapi film kan ma wei jing macam pe kan itu ye khnai pi ka por beli skul mangi ngirang shong hoding sodong bat ha ka madan sudah don des tong mo tho bat ka slai lagi long hadu kat kan ni kalau ring namar ni tristop Whatever if you want score, don't one million come down jing mentoy. One dari jing tumu, one dari thong, one dari susukit kia, one dari boy. Don't jing tumu ngadai one job. But ndai one job ngan long ue ni ke a hago isni. Peki genu sai geni hikai ni. Kita genu susnong, kita try snong ni pi gibah yen sem ni pi yang ne hajan. Kilong hikai ni. Peru hago isni pensalong kilong hikai. Ni ki wei pat ki jing tumu ki pi dan hago jing macam. Kurku kurdo ia gani ke sport. Ai bagani ke sport annual sports meet ki jong pi. Jong ke Rembang Secondary School mai sim. Kabala sedang menta ke sing kratrik jong no benai April tu ke senam arjar puak. Kanlong ke job. Kanlong ke jing kurku ye pi. Pa pin lek kemen lai sngi ban pen ki ye kemet ke pat ki jong pi. Ban lek kemen ni kemet bani kemen sim. Ban sngo pahu ban sngo pahai ban sngo kemen. Pa piyok bani sim menta ke sport. Ban bahadin nang ne pade. Kalau day par kapor pi ban teng piang ye ki jing pule ka thong ko jong pi ka long ban teng piang ye jing pule ba phi na kiu ko dan na go wei ka por so ka jing tri sitom ga ding bron kam undon ke bala ban te la kam la breu udon na ka breu ni ka breu ki dan ye tri sitom ka thong ka jing thmu ha ka jing mot ka jing par khat ka jong pi la na ka tai ga la enga balai ga la ngadai ban panna su mga kadai kita kejing thong wei ngin kiu se jong ta thong galong mangin pas lagi skul ke jong ngin nei chi bu kham chalor su bat ngin long ki ai ha ka wei ka sngi om tang kan long ka buram om tang ye pi ki pa ye pi chimet ndai ka snong ka tha ye ka ri bari jai mun ki kinong hikai bai teng lang ni perkhat ye ki ngi so sne kel haban tre sitom kilhaban penut di kapor ni kilhaban tre doim na yap
ngi ju ong makin hikai kidi kinong snai ke jabing nyopi kidi kinong snai ke jing mati perkat tapi kidi kinong snai ke jing long jeman nyopi kinong hikai ngai bala lagi kena ke beri sekolah dai kapor ke bakambon na trai pio bar kinong hikai bani ke pio bar ki kimi pa la met la tia la wan se sekolah musta bor sis ngi kadi interaction na ke jing kendu nyopi tang bar ki kena tang bar kinong hikai Kawai ke banga ngakwa ke ban kenturu. Kumuway na kinong sukaru bla ilot ngalai ilot ngateplot ti ke jing jah kinong ngalan logom video yung makurat live nem siteng. Ngalang video je kala Nicole live nem siteng lalong wes dio sibel Nicole ngalong edisi je makurat. Ngateplot. Kasno mau siap kalong kumno. Ki ge ba peniat ni. Kasno mau justem kalong kumno, kasno mau tokoda kalong kumno. Pat ki bangi dei ban ne ye kisno githam. Gitu ba. Ke jing duna ke jing piang. Wani ki kena skul kat no kalau ke kemen ke sim na skul kemen bat naga ni ke skul ke bang ila nong dak kam kendong rei kat ni kena skul kira ngumbal ong di masa kelak bandon lai spa la ni duna la ni la ban tamru kam dei show skul ke bare kam dei show skul bare dang gi ni sngi le wan ban yo ban pli ke wi sport hang tai ya penden diwa RC secondary school ngai i bala bon ba ne na kli kan no spa tam Bat pi menta laispa tam la ni duna. Kalau sisa kajing itanat ba kadai skul ke bala he sisa. Ten re ha mga kelikai pa din nagini gini kai. Piadon kan nungut kini hikai on don sipomot. Sipomot kat unil kena ngamtip kini hikai kumno. Kai ke baki kila ban hikai. Ya ki sipomot kini kai ya pikat unil pat kena skul kat kini. Kadai ke jing tui sitom ke jongki. Kadai ke kaba la dengi perkat ya kat kum kani ke juk. Kat kum kani ke por. Langi perkat ha ka jing yo jing siu jing sedar masrai pidai ibarit yo ibendai ibarit but la dengi perkat ya ka kamram ke jong kinong hikai school. Kalau long tik ko tre mission, tre ngobha, tre volunteer ko mangi ong. Ni ki knas ki nong hikai school ki dai. Ki kami ki kpa ki ba ar jong ki knas school. To tip bahaya kan ke jing sisa. Hoi gidon ni mai pa hai sem nin rei ki nong hikai school ki dei ki kami ki ba ar ki ba ar ki ba sumar ki ba pensan penerang ba api om tang ka jinang istat rengai haka kor ka buram haka ya ja yang ro bat ban let school ni ban wan ki school ni ke juk ta kam dei shu haki por ki jongi menswa sapo sen posne menswa ka ba suri school tang ban melen tipru ka ka ban jiala tang li school ro ka ke jing mi na ki school ki jongi rengai ala dinga sungu ublei ba naga ta school ka bangan lei ka bangim ju kham yu i no hikai sisin chu banai rom ju i no hikai ni no hikai jing khen no hikai english ni hikai algebra geometry ki ki por nim ju kham yu i sisin si banai la ni teng teng ar banai ro ten rei so kmen le ba namar ka jing tre sitong jonga na poi seduk kat kan ka dan na so sarong la dia mga poi seduk kat kan ka dan ku additional deputy commissioner jong ka southwest jongi bat ngarang song thai tang mata ko ba reu la ne la jan dap nyok nai ngala song thai no na ka kam harin ga jing sakri jonga ka kam kumbalai san snem khandai nai ar ka nyos ni